Raita ushepenyi. Rai matasho kungwadi. Watu mshana za pura. Inofana zikero. Imdoi. Yo naye maganazi. Ndikwate maganazi, atikwate maganazi. Hey. Right, mfana. Engwai. Nawachi mfumo. Iyo mfana unopengera sasa ndisaka mfana yako nawachi. Kuta past 6. Chakati ngweza .6 ere. .6. Zvokuna zvakandipotsa mfumo. Chi, sawa utsvake panzi. Ndinotenga tumwe tuma essential services. Mfana kutakisho. Essential services unopengera. Sorry. Toro 1 minute taura nyako. But wandima tanga kuya padu. Taura mfana yo. Mfana wamuro ere. Sorry mfumo. Kuchazvopuka ndonje. Pamusora. Anti, mfana ukandinyebera ka ndikuti chokwadi mfana ka tikuenda tasho ipuko. Ndakuno takavhura sei vakavhura nyo. Asi ndonitengera. Iyo mfana ndokutenga ndopengere. Hey. Mfana ufamba kani mfana yo. Mfana hamba. Right, Dilak. Baba. Right. Action mfana boss lazima ndikuzwa kutakura munhu. 2 minutes. Ngani kurowa mfana. Action. Ndakutenga. Aitabhara ipo. Nditikei. Unode kutenga kwairi kweyo. Chiko nayo. Pakatoipa mums. Ndoka matisho ebhadhi nenyateme. Unopengere. Pakatoipa mums. Pakatoipa. Kumanza tiki yako man. Aishi. Dzanyatiro yesani masoja naimi. Right. Mfana itazino. Iyo mfana iwe.